دما خوش ببینرین هجا ایرو 2 ایلون 2024 روزان روزا دوشنبه بویرو گشتن هری سرگوهری بالکش همین لسر استا هرمی او هم جن لسر استا جان رودان مجوره پیشکش بکن لواکی هر تم دست پیکی سر نوشین د چارچوبه بریا عفویا گشتیاری به بریا خو سرده چلونه گرتین دن هاتن بردان لهرما باکور روشدات سوریه جبو زنینگه 2700 خواندکار تبلیغ از بونان بود. جته این کو دولتا ترکیه سوریه در باسی باشور کردستان کری لگوندن آمدی هاتن دیتن. گریلا تیوی دیمنی چالکی آسمانی آل گری آمدی یا لدیجو واسطه که لشکری آداگر کران وشاند. بربینرین هجاف سرنوچین مابون اون هامی برفره یا بستناخوا یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نو چامای یکمین تکلداری شانس کوری به بریا خواستریا دموکراتیک جبو گرتیان پیشکش کریه هر ده چارچوبیا بریا را عفویا گشته یا کو ده هفده تیرمها 2024 ده هاتی راگهاندن ایرو چلو نه گرتیان دن لحسه که هاتن بردان ده گرتین کو دنوا گرتین کو هاتن بردان داشیم با وکی اشکار کیف خواشی خویل سر بریارا رو بریا خواسر تینن زمان او دما بردان داشیم سرک اشرین هرمی آماده بود. بینرین هجا اف گرتین لسر او عفویا گشتیا جالی رو بریا خواسر و هاتبو درخستن ایرو بشکیدن جوان گرتیان هاتن بردان هجمارا وان چل و نه گرتینه ایرو جالی هزن اولکاریا هندرین و لباجار حسکه هاتن بردان و کند دیمنان دبین لپشیاوان هجمارک جورسپین هرمی لور آمدنه بشکیدن جی گرتیان هاتن بردان اف دیمنن چلونه گرتین لگرتیه که آباجار حسکه هاتن بردان اف یک جی دچارچوبه یا عفویا گشتی یا ريفبريا خوسر راجهان دي ده بكتي طبعا هذه مكرمه الكل منا امسري بيشي سباسيا ريفبريا خوسر دكن جو همو داخواست بيكانين على انه الطلبات ام كي بوشن جو ابدا خواز لسر عرضي بيك هاتن دباوريا من ده افغابا اريني هم جبو دي هفجين وزاروكان بگشتيجي جهك خوشيه يفرح الاخ ويفرح الجميع. فاليوم نحن نتمنى من امجي وكا شيخ وروسبين عشيران داخواز جبا گرتين جو هاتنا بردان دكن جو بهمي اريني تبلي جباكي ببن هروها ام جوان كسنگو آرامی و اولهیا مخرا دکن جید بیجن ام یک دستن لهرمین باکور وجلات سوريا ضد كافة هذه الهجمات. ريفبريا نيفيزغها تيكلين گشتيا هزن اسايش اهرما باكور و رجلات سوريه ريبرگلو د درباره مجاري ده جي كنالا مرا اخوي ريبرگلو ديار كركو اف كسن هاتنا بردان پشتی بریارا دادگه و لیکولینک برفره پیک هاتیه. أنا دفعت دوای پنجی کسن، یعنی چلونه پنجی کسن و جی أنا حتی سری ساله هجماره کی دیجی هیو ببردن. اف حمی کسن جو دست و یعنی الجور بریار المحکمه و الجور تحقیقات او دست بیک جو دست و نکتی خوینا جن وی ولاتی و خلکی وی ولاتی یعنی نه خلکی جدر و هاتن یعنی تدیدی اینکات بیشن ولا خلق عراق يعني خلق زاكوتا كنا ناقشي خورتي سوريا يك جي چلو نه گرتين هاتنا بردان اسماعيل محمد حسنه حسن وها كيف خوشيا خو يا لسر فرسندا ريف بريا خو سر جبو وان دايي اني زمان الحمد لله يعني الله الحمد جو قادره ام سپاسيا شيخ وروسبين جو بونا الي كار دكن هروها ام نداري حوالانن جو ام سربس بردان افجي فدلكي مزن جخوديه بفيك را هجمارا گشتيا گرتين هاتنا بردان دركت حزار و سد و يازدان اف بريار جي ده انجام جيفينا سيالي يا دناورا ريفبريا خوسر مسده و قسده يا ده حفده تيرمه ده دركت بو افسروك مجلس ريفبر ريفبريا خوسريا ديمقراطيك هرما باكور و رجلات سوريا حسين عثمان جي اشكرا كربو
کوی د چارچوبه بریارê de 1512 kes ji biryarê sûd bigirin. Minerên hêja îro ji bo xwendekarên ku bê derbasî zanîngehê bibin rojeke bi heyecan bû ji ber ku îro ezmûnê ku wê pêktin ê divê Diyarbikir ka kîşan xwendekar li gorî ku pireyên distîne wê derbasî nava polan yên zanîngehê bibe îro bi qasî 2700 xwendekar li ser asta herîma Bakur û Rojdatê Sûriyeyê ji bo qebûlkirina zanîngehê tevlî ezmûnan bûn sibe jî wê ezmûnên beşên pişesaziyê pêk bê. Li zanîngehên herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê ezmûnên ji bo sala xwendiniya 2024 û 2025 dest pê kire. Li zanîngehê herêmê ji bo sala nû 1700 xwendekar tevlî ezmûnên beşê zanistî bûne. Ezmûn li zanîngeha Rojavaya li Qamişlo, Fakulteya Petrol û Petrokîmya ya li Rêmêlan, zanîngeha Kobanê ya li bajarê Kobanî, zanîngeha Elşerq ya li Reqayê û navenda Komîteya Perwerdeya Civaka Demokratîk ya li bajarê El Ehdas a kantona Efrîn Şehbayê pêkhatine. Sibe jî wê ezmûnên beşên pêşezaziyê bênekirine. Encamên ezmûna wê heftê Îlûnê werin eşkerekirine. Piştî diyarkirina encamên ezmûnan, xwendekar wê li gorî encamên bi dest xistine, di navberane heta 19 Mehê de lîsteya beşên ku dixwazin bixwînin pêşkêş bikine. Di lîsteyê de xwendekarên serkeftî wê kar bine heta 15 beşên dixwazin bixwînin destnîşan bikine. Êdî li gorî pileyên girtine wê beşê wan diyar bibine. Derbarê ezmûnên niha pêk têne, ji ofîsê ragihandiniya zanîngeha Kobanî, Mustafa Remo ji televizyona me re axivî. و ازمونا تایبەت ji bo beşê zanistî ya ku beşê zanistî xwandine ev ezmûna ji bo wan taybet eşêkirin. 25 Eylûnê jî wê lîsteya xwendekarên ku li fakûlte û peymangehên hatine bêcihkirin bê eşkerekirin. Piştî eşkerekirina lîsteya qebûlkirinê jî wê xwendekar navê xwe tomar bikin û sala nû ya xwendiniyê li destpêka cotmehê de dest pê bikin. Dawiyê de Mustafa Remo da zanîn ku heya niha li zanîngeha Kobanî 25 xwendekar ezmûnên xwe pêşkêşkirine. Niha li navenda Kobanî nêzîkî 25 xwendekar ve ezmûna me zanistî pêşkêş dike. Li ser asî Bakur û Rojhilatê Sûriyê yanî nêzîkî 1000 xwendekar heye. Bêjim piştî rojekê jî wê ezmûnê taybet ê ku senewiyatê mîhanî xwandine. Bînerên hêja nûçakûn hem buware parve bikin ew nûçe ku hem xelkê Rojavayê Kurdistanê hem ya Başûrê Kurdistanê bi taybet ji bo gelê Kurd nûçeyeke ku asta qirêjiya polîtîkeyên ku ji bo berjewendiyên takekesê tê bikaranîne her divê çarçoveyê de beriya niha her timgirêlên azadiya Kurdistanê di nava demên dawiyê de radagihandin ku dewleta Tirkiya qirker bi hevkariya pedekê çeteyên Daişê li pêşberê gerîla de bicihkirin û herî dawiyê jî di yekê tîrmeha 2024 de bû berdevkî yenekê jî baweke eşkere li pêşiya çapemeniyê bilêv kir ku pedekê çeteyên Daişê li herîmên berwarê Balam bicih kiriye lê hemû wextî vê yekê jî her tim îdayên ku ev agahî nerastin bêbingehin dihatin parvekirin lê herî dawiyê rojnamevan Huner Ehmed li herîma Kiya Amediyê bi awayeke rasta rast dîmenê van çeteyên ku dewleta Tirkiye ji Efrîn ya Rojavayê Kurdistanê çawa dagir kirine li serê kaniyê çawa dagir kirine û biriyên ha li herêmên Amediyê bicih kirine da ku li hemberî gerîleyên azadiya Kurdistanê bi dest şer kirin. لە ماوەی 8 مانگی ڕابردوودا سوپای داگیرکەری تورکیا 1125 هێرشی ئاسمانی لە ناوچە سنووریەکانی باشووری کوردستان ئەنجام داوە. تەوی بۆمبەباردومانە ڕۆژانەیە بالافرێن شەر و هەفکاریە پەدەکە ژی ئارتێشا ترکا داگرکەر نەدوێ هێزێدەیە گۆ بتەنە سەرێ خوێ لە دژی گەریلا شەر بکە. من قال نخوشي ديتي بس والظروف افصل بسبب منطقه دوتي يعني نهاية درجة يك نخوشي ابيا واكتو نشه دري خوني داي كبي بازو حيوان نشه دري كبي طياره هليكوبتر
هاتووم بە دوواداچوون بۆ بابەتێکی گرنگ دەکەم لە گوندی بەلاڤا سنووری شارۆچکەی ئامێدی. ڕۆژنەمەبان هونەر ئەحمەد ji gundê belavê yê navçeya Amediyê ya Duhokê rastiya şerê wir ji raya giştî re ragihandî. ئەوەی بە گومانەوە باز دەکرا لە زوومی کامێراکەمەوە وێنەم گرت. ئەم چەکدارە ڕیژدارانەی کە دەبینرێت بە گوتەی دانیشتوانی ناوچەکە هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی سووریان سوپای تورکیا لە شەڕدا بەکاریان دەهێنێت. Li gorî dîmenê ku ji wir hatine dewleta Tirka dagirker çeteyên ku ji Sûriyê birine li Amediyê bicihkirine. Rojnamevan Ehmed dibêje hejmareke çeteyên ku dewleta Tirk li herêmê bicih kiriye digihêje 600 kesî. بەدەر لەو ڤیدیۆانەی کە من خۆم لە نزیکەوە تۆمارم کردو و تێدا بەشێک لەو چەکدارانە دەردەکەون ڕیژدارن. من لەگەڵ دانیشتوانی ئەم گوندە سنووریانە قسەم کرد. کەسێکیان باسی ئەوەی بۆ کردم کە هەندێک لەو هێزانەیان بینیوە بە عەرەبی لەگەڵ خەڵکی ناوچەکەدا قسەیان کردووە. ئەوانەی کە قسەیان بۆ من کرد هەڵبەتە نایانەوێت لە پێش کامێرە دەرکەون چونکە لەبەر هەندێک ڕێوشێنی ئەمنی. ئەگەرنا دڵنیان لەوەی کە ئەو هێزانەی هێنراون لەم ناوچانە سنووریانە جێگیر کراون هەمویان هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی سووریان لە عفرین جندرێس ناوچەکانی دەوروبەری هێنراون لێرە جێگیر کراون شەڕی چڕبانانی پەکەکەیان پێدەکەن. Hêjeyê gotinên goberê jî berdevkê yenekê Saîd Ehmed Pîre û navenda belgekirina binpêkirina mafê mirovan a Bakur Rojhilatê Sûriyê têkildarî van çeteyan agahî parvekiribûn. Belê bînerên hêja beriya kom nûçaxa xwe dewam bikin hemavarî xwe rojnamevan Huner Ehmed em spasiya wê yekê dikin ji ber ku hêzên pedeke rênada rojnamevan li herêmîn bi taybet ku pedeke kontrol dike bikaribe bi awayeke azad kiryarên dewleta Tirkiya dagirkerî li ser xelkên Başûrê Kurdistanê pêk tîne bi raya giştîra parve bike lê Huner Ehmed bi vê nûçaxa xwe jî ya ku parvekirî careke din belge kir ku çawa dewleta Tirkiye çeteyên ku li Rojavayê Kurdistanê xaka Rojavayê Kurdistanê dagir kirin û bi hevkariya pedekê li hemberî gerîlayan jî bicih dike. Laliyeke din jî rojana ji xwe çalakiyên gerîlên azadiya Kurdistanê li dijî dagirkeriya dewleta Tirkiye pêk tên herî dawiyê jî vêcarî Gerîla TV dîmenê yek ji çalakiyên bi rêya asmaniyên ku jaliyê gerîlayan ve li dijî leşkerên dewleta Tirkiya qirker pêk hatî bi raya giştî re parvekir. her derciber hejiya li xakur gel zapê govenda şergeriya li xakur gel bamerne govenda şergeriya 26 Sebahê hêzên gerîla li girê Amediyê Zapê wesayîteke leşkeriya dagirkeran bû arman. Gerîla TV dîmenê vê çalakiyê weşand. Zwar hatin beyaçû wek gurgura ewrêstew zirtû fot tevaçû dijî hatin Zwar hatin beyaçû wek gurgura ewrêstew zirtû fot tevalabû Di çalakiyê hewayî de ku jaliyê yekîne Şehîd Axîn Mûş ve hatibû li darxistin wesayîta bi tîpa Toyota bi temamî tê bêkêrkirin. Qazane li herkesî navane Ecû xordê wî jîrê rênadin artêşane Ecû xordê wî jîrê rênadin dijminane Bilêdana bi bandor a gerîla re tirs û xofeke mezin dikeve nav dilê leşkerên Tirkên dagirker û baz didin. Ne tenî leşker, kepçeya dagirkeran jî rav û rev jî qadê dûr dikeve. Lêj Amedê bersiv hat fermanek çûyek din hat daxwaza wan pêk nehat û li pey raya ketine lêj Amedê sîneke Piştê çalakiyê rojekê hêzên dagirker xwedaya wesayîtê dikşînin.
چیا هر در جبر هجیا لخاکور گل زاپی گووندا شرگریا لخاکور گل بامر ناوەندە ڕاگەاندن و چاپەمەنێ یا هەپێگی ناسنامەیە دو گیرێلین ئازادیا کوردستانی ئەشکرەکر و گوت هەڤرێمە کەمال و دەوران لە هەمبەری هەموو ئاسیمیلاسیۆن قڕکردن و کۆمکوژین دژمن بوونە تۆڵهەڵدانا دیرۆکێ یا جوانان کو ئەڤینە ئازادیێ di dilê wan de ye heman demê de bûne nûnerên hêrsa bêdawiya ciwanên Kurd a li hemberê dagirkeran. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG nasnameya du gerîlayan eşkere kir. HPG derbarê şehadeta du gerîlayan de ev agahî da. Hevreyên me Kemal û Devran di êrişa dijmin a 5 îlona 2021 de li heremên parasneyên medyayê şehîd bûn. HPG li ser têkoşîn û kesayeta şehîdan ev nirxandin kir. Hevreyên me Kemal û Devran ên ku bi zanabûna azadî bê berdelinayê bi destxistin hatin çiyayên Kurdistanê. Têkoşînek bê westan meşandin, her ku şer kirin gihiştin cewhera xwe. Di heman demê de bûn nûnera hêrsa bêdawiya ciwanên Kurd a li hemberê dagirkerên ku dixwestin hebûna gelê me tune bikin. Herî zêde ez nav gerîla de demê ez tevlî bûm bandor bûm. Hevaltiya rêxistin bû, hevaltiya PKK bû. Ruhê hevaltî bû. Tekilî avalê Kurd avalê jîn bû. Ne ku li ser esasî sîstema kapîtalîzme, li fikir û birdoziyê serokatî, bi fikra wî re bi serokatî hevaltî meşandin bû. HPG diyar kir ku hevreyên me ji ciwanên Kurd ku li metropolan de jiyan dikin bûn banga têkoşînê û got hevreyên me Kemal û Devran li hemberê hemû asîmilasyon qirkirin û komkujiyên dijmin bûne tolhildana dîrokiya ciwanên ku evîna azadî di dilê wan de ye. Di vî alî de ji hemû ciwanên Kurdistanê yên li Kurdistan û metropolên Tirkiye dijin re bûn banga têkoşînê. Zarokatiyê de jî pir xeyalê me bû ku em rojekê biçî serê van çiya bibî gerîla yani berku hetimê dayikên me hetimê bavê me wana şwera wisa perset kir wê rengî bandirbûnê ke me çêbûm tevlî bûye. HPG sersaxî ji malbat û gelê Kurdistanê re xwest diyar kir ku soza serkeftin ya ku medaya şehîdên xwe carek din dubare dikin. Agahiyên derbarê naslameya şehîdan de wiha ne. Ubeydullah Muhammed Laçîn bi nasnav Kemal Piling li Stenbolê jî dayîk bû 5 îlona 2021 li heremên parasneyên medyayê şehîd bû. Nîmet Findiq bi nasnav Devran Cudî li Şirnexê jî dayîk bû 5 îlona 2021 li heremên parasneyên medyayê şehîd bû. Fermandar û şûreşgerên pêşenkên Kurdistanê şehîd berwar Tekîngoy û Orhan Bingol li Mexmûr û Swîsreyê hatin bibîranîn di bîranînê de qala têkoşeriya şehîdan hate kirin û soza domandina riyawan hate dayîn. Şeniyên wargeha penaberan a şehîd Rûstem Cûdî şoreşgerên pêşengên Kurdistanê şehîd berwar Dêrsim, Tekîngoyî û Orhan Cîhad Bingol ku di cih û dîrokên cuda de şehîd bûne bi merasîmeke girseyî bi bîr anîn. Em serî de her su lehengên mên qehreman, komutanên mên hêja, cangoriyê ji bo welatê xwe canê xwe feda kirin. Em minnetdarî bîr tênîn bejna xwe bi hemberî keda wan ditawînîn. Li ser navê xelkê wargehê hevserokê meclisa gel Ehmed Şehbaz axivî. Ehmed Şehbaz sersaxî ji bo malbatên şehîdan, hevriyên wan û tevahî gelê Kurdiyê azadîxwaz xwest. Ya ji me tê dixwastin ev civak ew e. Yê ji me dixwastin em şiara wan bilind bikî. Bi heman boneyê li kantona Zûrêh a Swîsrayê jî ji bo şoreşgerê 32 salan fermandar Tekîngoyî merasîma bîranînê hat li darxistin. Bi sedan Kurdistanî serdana cihê sersaxiyê ya li navenda civaka Kurd a demokratîk kirin. Li wir birayê şehîd Tekîn, Kemal Unber qala ermancên şehîdan kir û diyar kir ku ew ê li ser rêka şehîdan bin. Rêya wan de em ê civakî nedew Kurdistancê azad
em li ser bêxin, em söz didîn. Em söz didîn wê malbatê ki welat Parîs heta yek damla xwe me heye çawan ev 40 sal e me ilk me PKK çawan me PKK nas kir me söz da ama heta dawî em PKK yani serokatî revîn heta Kurdistan azad nebit em yek gav şundan navê. Hevserokê Konseya Kurd a Demokratîk a Swîsrayê Cemal Özdemir tekîn goyî Orhan Cihad Bingul bi bîr anî got em soz didin ku heta xeyalên wan hevalan êk werin em ê têkoşîna xwe bidomînin. Ji parêzerên Bîroya Hiqûqiya Sedsalê Razia Öztürk dazanîn ku rewşa li Îmraliyê lezgîn û got niha rewşeke cidî heye nezelaliyek heye agahî nayên girtin rewş giran e. Ji rêbera Boko li Îmraliyê dibin teşrîda giran de ye 42 mehin agahî nayê girtin. Bîroya Hiqûqiya Sedsalê di tebexa 2024 de ji bo rêbera Po ji nû veserî li Spîtî dan. Li ser lêdanê de derbarê rêbera Po sê girtiyên din Umer Hayrî Kunar, Hamîlî Yıldırım û Veysî Aktaş de agahî girtin û hat gotin derbarê wan de tu pêşketin tune ye. Li ser lêdana hatkirin de hat bi bîrxistin ku ji 4 Eylûna 2018 de hevdîtinên malbat û parêzeran bi hincetên cezayên disiplînê tên qedexekirin. Numara ve tarih bilgilerine ulaşabildik. Yine ne disiplin cezasının cezalarının... Ji parêzerên Bîroya Hiqûqiya Sedsalê Razia Öztürk derbarê mijarê de axiviye. Razia Öztürk dazanên ku bi rêbera Apo û girtiyên din yên li Îmraliyê re hevdîtin nayê kirin û pergaleke ku li tudevera cîhanê tune ye li Îmraliyê tê dîtin û got. Rewşa Îmraliyê lezgîne divê sazî û dezgeh berpirsyariya xwe bînin ceh divê dawî li tecrîdê bê anîn. Em bi rêk û pêk raporan didin Spîtiyê me di rapora xwe de daxwaza hevdîtinê kir. Razia Öztürk bilêv kir ku divê dawî li vê tecrîdê bê û wiha anî ziman e. Şertên heyî şertên îşkenceyê ne ev di tespîtên Spîtiyê de jî henin. Divê dawî li vê bê û malbat û parêzer hevdîtinan bikin. Me daxwaza xwe ragihand. Me xwe Spîtî vê pêk bîne. Bendewariya me ji Spîtiyê ev e ku demildest serdan pêk bên. Razia Öztürk destnîşan kir ku di rapora nivîsîne wiha got. Lê îfade dikin ku ji berdewletên alîgir destûrê nadin nikarin eşkere bikin. Niha rewşeke cidî heye, nezelaliyek heye, agahî nayê girtin, rewş giran e, rewşeke lezgîn heye. Em ji muwekilê xwe agahiyê nikarin bigirin. Tecrîdeke giran heye. Bi taybet jî bi vê gelê Kurd tê tecrîd kirin. Parêzer Razia Öztürk wiha bi dawî kir. Divê ji bo rakirina tecrîdê têkoşîneke pir alî bê meşandin û tecrîda Îmraliyê bê rakirin. Daxwaza me azadiya fîzîkî Abdullah Öcalan e. Daxwazeke li gorî peymanê ye. Ji bo vê divê em têkoşîna xwe bidomînin. Encamnameya Konferansa Aştî, Diyalog û Demokrasiyê ya li Berlînê hate eşkerekirin. Di encamnameyê de banga azadiya rêber Apo hate kirin û biryarên ji bo pêşxistina têkoşîna aştiyê hate ragihandin. Yek ji biryaran ew bû ku rewşa rêber Apo û Pirdîka Kurd li ser bingeha demokrasî û azadiyê were çareserkirin. Li paytexta Almanya Berlînê bi bejdariya rewşenbîr, nivîskar, akademîsyen, rojnamevan û siyasetmedarên ji Tirkiye, Sürgûnê Ewropayê bûne, Konferansa Aşîtî, Diyalog û Demokrasiyê hat darxistin. Konferansa ku di rojan dewam kir bi eşkerekirina encamnameyê bi dawî bû. Encamname ji hêla akademîsyen, Letîfe Dogan û rojnamevan Ertugrul Mavîoglu ve hate xwendin. Ertugrul derbarê rûniştinên konferansê ev agahî dan. Di panela roja ewla konferansê de tecrübeyên navnetewiyên li ser têkoşîna aşîtiyê hatin parvekirin. Di panela duyemîn û sêmîn de jî bi berfirehî behsa tecrübeya Tirkiye Kurdistanê hat kirin. Polîtaya tecrîda mutlaq a li Îmraliyê jî bi mînakên berbiçav hatin vegotin. İki gün süren konferansımızın ilk gün gerçekleştirilen panelinde barış mücadelesine ilişkin uluslararası deneyimler paylaşıldı.
ارتوگرل آنی زمان کو دو کنفرانسی ده هات دیار کرن کو پولیتیکایên tecridî netenî hebûna kesayeta rêberap û hedef dikire, di heman demê de ji bo tunekirina fikra aşîtiyê û xeyalên genan ên azadiyê jî wiha domand. Di panelên çaremîn û pêncemîn de jî sûcên şer ên dewletan hatin eşkerekirin. Hat diyarkirin ku jin û zarok bi komkujiyên mezin re rûbirû tên hiştin. Ji her demê zêdetir pêdivî bi aşîtiya civakî heye. Li gorî Artuglu, Mavyoglu di roja duyemîna konferansê de ji bo pêşxistina têkoşîna aşîtiyê ev biryar hatin girtin. Ji tecrübeyên tevgerên jinan sûd weregirtin. Rewşa Birêz Abdullah Öcalan û Pirsgirêka Kurd li ser bingeha demokrasî û azadiyê were çareserkirin. Divê zimanekî aştiyaneyên berfireh ku dê aşîtiya civakî pêk bîne bêavakirin. Ji bo ku daxwaza aşîtiye û zimanê wê ji beşên cudayên civakê re werin rakandin, divê kampanya bêne birêxistinkirin. Divê duwarê diplomasî, hiqûq, çapemenî û raya giştî de xebatên domdar bîne meşandin. Ji bo zêdekirina hêvî û kelecana aşîtiyê divê konser, mîhrecan û civîn bêne darxistin. Koordinasyona tevgera jinên Kurdistanê yên Ewropayê tejeke Ewropayê pêngava ji Abdullah Öcalan re Azadî ji Pirsgirêka Kurd re çareserê bi dirûjmeya tirêjên rojê derbasî qonaxeke nû dike tejeke Ewropayê bank li hemû jinên kir ku tevlî pêngavê bibin. Koordinasyona tevgera jinên Kurdistanî yên Ewropayê tejeke pêngava ji Abdullah Öcalan re Azadî ji Pirsgirêka Kurd re çareserî bi dirûjmeya tirêjên rojê derbasî qonaxeke nû dike. Tejeke derbarê vê yekê de daxuyaniyek da. Tejeke diyar kir got sedema esasî ya dagirkeriya îro li Kurdistanê tê kirin, ewa got berxwedan li rojhilata navîn bilind dibe. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin got pradîgmeya jiyana azad û demokratîk a rêberapo ji bo gelên rojhilata navîn û cîhanê bi taybetî jî ji bo gelê Kurdistanê bûye hêvî. Tejeke Ewropa îşaret bi tecrîd da li ser îmraliyê kir wiha got. Ev tecrîd da li ser rêberapo êrişek li dijî tevahiya gelê Kurdistanê û mirovahiyê ye. Tejeke ragihand got ji bo tecrîda mutlaq a li ser rêberapo bêşkandin, divê têkoşîn hîn bihêtir, xort û mezin bibe. Tejeke dawiyê de wiha got. Em bang li jinan dikin got tevlî pêngavê bibin. 25 saliya tejrîda li ser rêberê gelê Kurd, em ciwanên enervî, em ê li enervî meşekî daxînin. Daxwaziya me hemû gelê Kurd ciwanên şoreşker heye, tev li vê meşê bibin. Dewleta Tirk dixwaze du 25 saliya tejrîda li ser serokatî gelê Kurd tevayî mehkûm bike, fikra gelê Kurd tune bike. Erwalaliyekî din wê di navbera 15 û 20 Eylûnê de bi dirûjmeya azadî ji rêberapo re çareserî ji Pirsgirêka Kurd re çalakiya meşa dirêj al Almanyayê bêl darxistin. Wê meş ji bajarê Bielefeld ê Almanyayê dest pê bike û li bajarê Düsselborgê bi dawî bibe. Ciwanên Kurdistanî yên li paytexta eyaleta Wîstefôlên Düsseldorfê li hev kom bûn û daxuyaniyek dan. Di daxuyaniyê de balkişandin li ser tecrîda girankirî ya li hemberî rêberapo gotin. Li eyaleta Nerewe ji bo azadiya rêberapo em ê çalakiyê li dar bixin. Eroha ji bo misogerkirina azadiya fîzîkî ya rêberapo bang li gel û ciwanên Kurdistanê hate kirin got tevlî çalakiya meşa dirêj bibin. Endama desteya serokatiya Partiya Pêşerojê Zelal Ceger û Rojdimevan Roza Mîtana têkildarê roja aştiya cihanê nirxandin kirin di nirxandinên xwe de balkişandin li ser rola rêberapo ya di pêkanîna aştiyê de û gotin rêberapo ji bo aştî û wekheviyê jiyan dike. Duh roja aşîtiya cîhanî bû. Bi vê boniyê endama desteya serokatiya Partiya Sûriya Pêşerojê Zelal Ceger û Rojnamevan Roza Mîtîna di bernameya Jin Ektuel a televizyona me de nirxandin kirin. Jinan di serî de ev roj li rêber Abdullah Öcalan pîroz kirin. Zelal Ceger diyar kir ku hêzên desthilatdar yên roja aşîtiyê ragihandin bi xwe li dijî aşîtiyê ne. Îro bi navê mafê mirov de ya jî rojê aşitiyê ku bikardînin di destê van dewletên hegemûn de ne ê desthilatdar de ne ê ku niha li ser kar û îş dimeşînin ê ku niha sîstema kapitalizmê resmaliyetê
دزروا ويدا دقرن وببيش دخينن جبو بيكي جي سيستما كون هاتي مشاندن دبان حشتي سالادن نزيقونه كي وسا در دخينه بيش يعني تدكوجه والجنازه ترى دمشي يعني نزيقونه كي وسا دي تشكرن زلال دست نشان کر که هری زیده جوان کریز و شران باندور دبن جنو زاروکن ويا هری زیده تر مثلا جوان فلاکتن هنه جوان شرا و قريجي كتب كارانين يكو هري زرار دبين جنو زاروكن زلال جگر بالکشاند سر رولا ریبرا پو یاد بیک آنینا آشتیه ده براستي ریبرا پوش بو آشتی جیان دکه جبو وکوی دموکراتی جیان دکه جبونا کو بکار به راستی بده مشاندن دنیای ده جیان دکه یعنی فلسفه ریبرا پو ایرو بیا فلسفه دنیوی دنیا عالم ایدیه به فلسفه بگم دکه قبول دکه یعنی ام وی راستی گرک وسا ببینن روزامتینا دیار کر کوگل کرد دبن تجرید و شرکی گرانده روش آشتی پیشوازی دکن ام بیژن شر قریج لسر روجلات آنابین دوام دکه لو ماجی ام دکارم بیژن بتایبت نها روجلات آنابین شرکی گلکی گران و گلکی مزن هی و دبر دجی بتایبت ام بیژن ایریشک مزن یعنی لدجی گلی کرده ایرو هر شرالی کردستانی جم بیژن لروجاواجی لباشوجی ام بیژن روجلات جی باکوری کردستان لیشی ایرو هم دبینن براستیج ایریشک مزن هیان ایریشک دیجی ام بیژن آشتیه هی ایریشک ام بیژن آشتیه دخه خطره هی یعنی ایرو از کارم بیژن دروجا میا ایرو ده ام دبن تجریت که گران و ام دبن شرکی مزن روزامتینا بالکشان سر روشا جنان لباکور و ترکیه جنی روزنامه‌نگاری رفتم لید نره گلک جد گرتیگه هاده یکی ایلونه پیشوازی دکی یعنی اقتدارا کن بیژن ادعا که او آشتی پاریز او بیژن و کبیه د پاریز او دموکراسی د پاریز نبی رفتم د پراتیکی د نره اف تشخط نوهای ایرو گرتیگه هان گلک جن دبن شرط و مرجن د جوار ده یکی ایلونه پیشوازی دکن و دولت ترکیه قرکر چا تماشای کرده که دیکم بریان ها به دمه که با چند سالان بو فرمانداری بریارگاه ناوند پاراسنا گل نپگی مراد کاریلان با آوه که کرد و کرمانجی جبو حکمت باشوری کردستان و دمیانی بو زمان کو وان لگل دولت ترکیه خواندیه دولت ترکیه چا تماشای کرده که دیکه او گله که باج دزانن جبو کو دولت ترکیه کرده که وکه کرد ببیند و دست بکی پوزیوان لعرده بکه ولی یا دیار او کو حکمت باشور کردستان و بطیبت حکمت کو پدکه بریو دبیا باشور کردستان و راستیا دولت ترکیه جندیتی و تیم هری داوی لباشر استانبول یه ترکیه جوان بناو حکیم لقمان جالی نجات پرستین دولت ترکیه و هاته کشتن حکیم چما هاته کشتن تنش برکو به حوالین خوین مروفین خوین کو هاتن سردان ره به زمان کردی آخویه اف خویتی پیک آنین لهمبری وی که جار کردن برتک همان بجم ج باکوری کردستانی ج دم پارتی هات هفسرکن دم پارتی اف کریار با آوه که تند شرمزار کردن اوگوتن ایدی دوی فاشیزم دولت ترکیه بخطین سوریه گلی کرد نلیزم لحتی نهات تکیلداری بویرا کل باجاری استانبول یا ترکیه پیک هاتیه جیم ج حکمتا پده که هلوست در نکتیه سویک تباغه ولاتی بناب حکیم لقمان اجده کی لستانبول راست ایریشا که نجاتی هات دیریشا فاشیستین ترده کجبر اخافتنا کردی بو حکیم لقمان جانا خواجده استا تیگوتن دما لقمان بو کردی داخلی جیلا چار کسان و هاتیه عاجز کرن و دیریشه ده هاتیه قتل کرن پشتی بویری هفسروکی گشتی پارتیا وکوی و دموکراسیا گلان دم پارتی تونجر باکرهان و تولای حتیم اولاری داخویانی جان. تونجر باکرهان لسر حساب خوی مدیا دیجیتال برتک نشانی بویری دا او گوت کیرا لدل حکیم لقمان هاتیه خستن لهبونا گلی کرد هاتیه خستن. باکرهان دیار کرکو یاکو هوای سیاسی و جواکی جحری کری پولیتیکاین اقتدار AKP مهپین وها گوت. دروژن داوید لدیجی کارکرین کرد زمان چاند و سترانین کردی ایریشن برخستن کری تین کرن و برپرسیاره و اقتداره.
وایبی هوای نفرته ایرو دیسا بو سدما مرنا کردکی. تونجر باکرهان داویه دستلاتی شارکی رو گوت. ده جگوتن و سپانین خوی نجات پرست و شوون بردن و بس بخطین سورین جواکان را بلیزن. درباره مجاره طولای حالتم اولاری جی دستنشان کرد که ایریش و بویرین داوی ینلدیجی کردان نه تصادفین و افتشت آنی زمان. حکومتا گو باتفاقا جیتمه پولیتیکاین خوی نفرت کردگه دیجیواکه ده ریل برن زیکاتی نجات پرست شوفینیست بدکه. بلا بزانین ام تجاری رینادن گو مروبان بکن دجمنی هف. تاویکو حکیم لقمان جبر خافتنا کردی هات قتل کرن لحیا مهاجی دنگک جرایدارن حکومتا باشور در نکتیه. پدکه کو روزانه لحول پیشوازی لداگرکران دکه و هفکاری داگرکریه لبر قتل کرنا کردان یا جبر زمان کردی بدنگه. بلهزین حکومت شامی به درونین بمبارکری ایریش گندوارین حلبی کرد. ناوندا چاودری مافی مروانیا سوریه راگهاند که هزین حکومت شامی به درونین بمبارکری گنده کفر نوران یه لروش آوای حلبی بماردمان کرد. ده انجام بمباران ده 13 کس بریندار بون او یک جوان جی زاروکن. چاودری اشکره کرد که هزین حکومت شامی جنک 5 سالی جی در آیه لسر سنوری اردنی کرد. هات دیارکن جنا کو توانا لدجی و نهاتیه زانین سوق شاخین اولهی هاتیه کرن. لسر وین رازیبون جه آلیه خلکی در آیه و درکتن. هات دیارکن کو کومنتاگرین خواجیین لدر آیه جبو سربز بردانا جنا هاتی بنجاف کرن ساعتک دم دا هیزن حکمت شامی. هر وها خلق و عشرین در آیه جبو بردانا و شاندیک آوا کرن. هات زانین کو جبر بویه را بنجاف کرنه جنین تولهوی و آلوزی لحرمی درکتیم. دسته سادوسو درو جاندجی لشریدا غزای ایرشین اسرائیل هبوند 24 ساعتین داویه ده 48 کس مرن و 7 جبریندار بون هر وها پشتی مرنا دیلگرتین لغزای لاسرائیل بانگا گروا گشتی هاته کرن مالباتان خواستن کو زوری لحکمت بکن داکو تکلداری بردانا نیزی 100 کسین کو هینا دست حماسی ده گرتینه پیمان بیچه کرن. شر اسرائیل و حماس د 330 روزان دجی بردوام کرد. وزارت تندرستی فلسطینی بیلانچه داوی پارو کرد. لگور وزارت د ایریشا ارتشا اسرائیل ده 24 ساعت داوین ده لشرید غزه 48 کس مرن 7 کس جبریندار بون. وک بیلانچه گشتی وزارت راگهاند که هجمار مریان درکت 40786 کسان یا برینداران جدرکت 94224 کسان. هر وها تیکلدار ایریشن لشرید غزه مدیریت پاراسنا سیویل غزه داخویانی کنویسکی دا. مدیریت پاراسنی دیار کرد که ارتشا اسرائیل به بالافرین شهر و سایت که کر آرمانچ و 3 کس مرن. جعالی دن و لگوری نوچه آژانسا فرمیا فلسطینی وفایه تی ایریشا بالافرین شهرین ارتشا اسرائیلی لسر کامپا البوریچ آل ناوندا شرید غزه ده 4 کس مرن. دنوچه ده هات دیار کرن که لغزه لقادا وکریا لنیزی کولونا صلاحتینی کومک فلسطینی بونه هدف و کسک مریه. هات راگهاندن که ده انجام هدف گرتنا آواهیا لباکور باجار غزه ده هر کم 2 کس مرن گل کس جبریندار بون. היא הוכחה נוספת לזה שהמערכת הישראלית צריכה שינוי עמוק. لعالی دن لإسرائیل لیدر مخالفت یایر لاپید و مالباتین دلگرتیان جبو زختی لحکومت بکن بانگا گروا گشتی کرن. مالباتان خواستن که زوری لحکومت بکن که تیکلداری بردانا نیزی 100 کسین هینا لغزه دلگرتینه پیمان چی بکن. مالبات به تایبتی دما که روژا یکشمی لفلسطینی ده تونلکی ده جنازین دلگرتیان هات دیتن کتن نوا لیو تفگری. לא עמד לרשותנו מידע על מיקומם המדויק של החטופים. ارتشا اسرائیل راگهاند که بوان مرنان را بگشتی 33 دلگرتی مرن. تی دیار کرن که بشک مرنا دلگرتیان جبر بمباران اسرائیل چی بونه. ده ایریش حماس یا هفته جدمه ده 251 اسرائیل هاتبون رواندن.
تê diyarkirin ku jivan nota heft kes hîna li Xezayê tên girtin. Foruma malbatên dilgirtiyan li seranserê İsraîlê banga grev û protestoyê kirin, daxwaz kirin ku ji bo berdana dilgirtiyan peyman bikeve meriyetê. Forumê bang li raya giştî û navenda sendîkaya Xurd îstrat rûd kir ku bikeve nava li vî tevgerê. Lapîd di malpera xwe de daxuyanî da bang li hîstrat rûd şaredarî û saziyên wergirtina kar kir ku li greva giştî li dar bixin û ji ber nerizgarkirina dilgirtiyan Netanyahu sujdar kirin. Wezîrê Parastinê Yoav Gallant jî diyar kir ku kabîne divê têkildarê vê mijarê civînekî nû li dar bixe. Êrişên dualiyên Ukrayna û Rûsyayê her ku diçe tûntir dibe Ukraynayê di dawiya hefteyê de li dijî gelek herêmên Rûsyayê êriş pêk anîn weke bersiv jî Rûsyayê bi balafirên bêmirov û mûşekan Kiev bombarduman kir ji aliyekê din ve lîderê Ukraynayê Zelenskî dazanîn ku Rûsya di hefteyekê de bêtirî 106 cureyên mûşek 708 bombayên rênîşandanî û 400 cureyên cuda yên balafirên bêmirov bikaraniye. êrişa bi mûşekan li ser kîfeya paytexta Ukraynayê bû sedema tirsa nişteceyên herêmê. Dawiya hefteyê Kîv ji destpêka şer ve êrişa xwe ya herî mezin li dijî gelek devenên Rûsyayê dest pê kir. Li gorî hêzên hewayên Ukraynayê paytext Kîv îro bi balafirên bêmiroviyên Rûsî mûşekên krûz û balîstîk hata bombebaran kirin. Bermahiyên ji çekên ku lê hewayê hatine îmha kirin ketin du kes birîndar bûn. Di encama êrîşan de şewa derket gelek mal û binesaziya bajêr xisar dît. Niştecihên Kîvê ji ber ku rêza teqînan paytext hejand reviyana stargehan. Êrîşa Rûsyayê piştî êrîşên herî mezin yên Ukraynayê li dijî Rûsyayê di şeva navbera 31 Tebaxê û 1 Îlûnê de hat. Wezareta Parastinê ya Rûsyayê ragihand ku bi tevahî 158 balafirên bêmirov yên Ukraynayê do li ser Moskoyê û neh jî li ser herêmên Sînorê, Belgorod û Kurskê îmha kirine. Hêza Heweya Ukraynayê ragihand ku Kîv ji aliyê çend komên mûşekên krûz ve hata armançkirin, herûha mûşekên balîstîk û çend balafirên bêmirov ve hatin avêtin. Serokê Rêveberiya Leşkeriya Başarê Kîvê Serhî Popko ragihand ku parastina heweya Ukraynayê zêdetirê 10 mûşekên krûz nêzî 10 mûşekên balîstîk û balifirekî bêmirov ji Kîv û derdora wê xistine xwarê. Ev bûyer çend hefte piştî ku hêzên Ukraynayê derbasî herêma Kurskî ya Rûsyayê bûn pêkhat. Ji aliyê din ve lîderê Ukraynayê Zelenskî li ser êrişên mezin yên Rûsyayê li ser Ukraynayê hefteya bihûrî axivî. Zelenskî ji bo parastina bajarên Ukraynayê û bersevdayîna êrişên Rûsyayê banga zêdekirina piştgiriyê kir. Zelenskî wiha got. Tenê rewaya ku Ukraynî karibin bawayekî tam bersivê bidin êrişên Rûsî ji bo rawestandina wê. Tenê di hefteya derbasbûyî de Rûsyayê zêdetirî 106 cureyên mûşek, 708 bombeyên rênîşandir û 400 cureyên cuda yên balafirên bêmirov li dijî gelê me bi kar anîn. Zelenskî diyar kir ku ji bo parastina tam li hember vê êrişê û ewlekariya bajaran divê zêdetir piştgirî ji ber siva adila Ukraynayê re bêdayîn. Bînerên hêjan hajî çend nûçên ku hevalên me di tora nûçeyên me yên civakî de amade kirine em bi hev re lê temaşe bikin. Li Qamişlo derbarê koçberî û tevgera siyasî ya Kurd li Rojava navenda Rojavaya lîkolînên stratejîk Nerles panelek li darxist. Nûnerên partiyên siyasî, aborînas, parêzer, kesayetên serbixwe, nûnerên saziyên rêveberiya Xweser û kongresdar beşdarî panelê bûn.
پانل جالیه 4 اندام و ریوبرین نر رسبه هات بریوبرین د پانل ده انجام لیکولینان د ناوا کوشبران و پارتیین سیاسی ده هات خوندن و شروع بکرن. پشت رسم ویزیونک درباره روشا کوچبرین لکامپان ده هات پیشاندان. پانل بنقاش و نرین بشداران بداوی بو. دسته کاروبارین جواکی و کارکران آکانتون عفرین شهبای بلگه فیلمک لسر دیروکا عفرینی پیشاندا بلگه فیلم لهولا میتان آباجاروک احداثی هات پیشاندان. بریا کو بلگه فیلم وره پیشاندان کسین آخوین دیار کرن کو عفرین باجاره کی گفناره. دولت ترکا داگر کرد و خوازه عفرینی به کردین و بهیله و نهاجی هول دده کردان جشه بای بده کوچ برکرن. پشتی آخافتنان بلگه فیلم کوبالی دکشینه سر دیروک عفرینی هات پیشاندان. لداویه ده آماده کارین بلگه فیلمی هاتن خلات کرن. لکانتون رقای فستیوالا پنجان آزاروکاتی دروژا خویا دویم ده دومه ده فستیوالی ده 150 زاروکین جناوند چاند و هنره یا باشیر بشدار بون کومن بشدار سترانین فلکلوری و یین کردیجی پیشکش کرن. دوی روژه ده گلک چالاکین جدا هاتن لدار خستن. پشتره پیشنگه هاوین سازیه جالی هفسروکا دسته چانده لیلاف خلیل و هات بکرن. سبه روژا سیان آ فستیوالی لگوین بیابارایه روژا چاران لکانتونا طبقایه و یا داوین جی لکانتونا منبجیه. بنرين هشام لبردگیشن داویه بلتن آخر ساعت 7 و دو بجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمین دلان و خیر و خوشیده ارشد بختار.